Pemirsa Krama Bali nami mekudang-kudang dresta tetamian lelur sani kantun kelestarian kantos mangkin. Sios pinaka pahan kauripan krama turbudaya. Dresta inucap talar sepisanan medaging tetujon di sejeroning ngelingang kramane antuk setata ngemit keluihan palemahan pemekasnya ni kuentenan segara ngelintangin pemargin upacara ngusaba segara. Ngusaba segara pinaka dresta ring desa adat Kusama Kabupaten Kelungkung. Dresta sanes sampun ketami dukirin inucap kantun raja kelestarian kantos mangkin oleh keramane ngusaba segara kemargiang awar seapisan sepisanan ring pemargin ngusaba nini indeks sukseman ngusaba inucap sani ke pertama pinaka Cina rasa penyeksemaning manah mawinan geguat serainan keramane wantang 5 kang kauripan miwang rara pengupajiwo nenten lempas saking segara pinaka edan ring ngusaba segara inucap urusan puncak karya pacang kelanturang antuk nyepi segara. Semertinnya nih, pinaka pramasuk semua majeng ide betara segara, utamanya nih ide betara baruna, melarapan antuk ngaturang Banten pekelem. Mawinan sampun kata serainan keramanen lunas pengupajiwo majeng segara nih, tetujonnya nih, mangdane napi sani kaptiang taler sida kepanggih, sarana sani kemargiang ring Banten pekelem, inggi punika sahananing palabungka, palegantung, sedaging tukat taler kaunggahang. Majeng krama desa adat Kusama, upacara ngusaba segara sani medaging parikrama dresta nyepi segara medui pat-pat kewigunan, sani tetuaknya ni ageng pisan. Minekadi kesani ke pertama kesengguh fungsi religius, pinaka sarana antuk nincapang serada bakti krama desa adat Kusama, majeng ide sang yang widewasa, antuk prabawan hidup sang yang baruna, sani sampun ngicen wara nugraha kesukertan majeng krama, kaping kali fungsi budaya, inggih punika ngelestariang nilai-nilai miwa budaya lokal, pemekasnya nih budaya maritim miwa agraris, saning utama yang nilai-nilai religius. Kaping 3 fungsi sosial, inggih punika ngurumah ketang pesemetonan pantaraning krama desa, sangkaning upacara inucap kemargiang antuk gotong royong. Sani pini untat, wenten fungsi ekonomi, sani nyokong penglimbak ekonomi mendasar budaya majeng krama desa adat Kusama. Juliana, Bali TV.